abantu bagumye bibaza ngo yishwe niki. Uyu mwanya rero ndagira ngo ariyo makuru mbabwira, kuko nyine abantu bayumvishe wenda uburyo butandukanye, kuko nta wamusanze kwa muganga ngo ayabwirwe. Ejo bundi kuwa kabiri mu gitondo twese twabyukiye ku makuru mabi, kuko byari byaraye bibaye nijoro. Abantu barimo bajya ku matelefone niyasigaye avuga amakuru, bakicurira ku makuru mabi ko Patrick Sebineza mugoroba yitabye Imana. Yafashwe rero agwa hasi acika intege, agubwa n'ururimi. Ubwo bikimara kuba ko yari yagiye gukina football, twese tuzi ko ari umukino ukinwa n'abantu benshi. Abana ba Sebineza bazigishwa n'Uwiteka, uru rugo ruzakomera. Hari impamvu Imana yabikoze z'umwihariko wayo. Babyifuza mu kanya gato babonye abaganga bacumura bya byuma bivuga ko umuntu yararangije. Undi witwa Nelson Joding we aravuga ngo urupfu ni umubabaro uvanze n'urukundo, kuko iyo ubuze ukunda ubabara cyane kurusha abandi. Amen. Bivuga ngo urupfu ni umwiza, ababyeyi bagajya badutuma ahantu bateye ubwoba nka nijoro. Yasigaye mu nzu mu kirambi, mu nzu iri nkariya, akajya kubaza ngo ugeze, nawe ugasubiza ngo hano. Ako gusa kajwe kuvuga ngo ugeze, ukagera mu nzu akagweza ko jize ko turakubaza ngo ugeze, ukomera ugeze. Amen. Kandi wakiri humure ry'Imana hari muri zaba. Semani haleluya. Ni mureme shuti ni mureme tuzamubona umwami mwiza ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Ni mureme shuti ni mureme umwami mwiza ndetse n'ubupfakazi
abaririmbyi barakoze, Imana ibamugisha, ariko mukomeze muhagararaho kugira ngo dukomeze dufatikanye. Yesu ashimwe. Twongeye kubaha ikaze muri uyu mugoroba ugira kabiri. Turi aha hantu kuri uyu mugambi ukomeye w'Uwiteka wagenwe n'Imana, atari umwana w'umuntu. Tudafite ubushobozi, tudafite n'imbaraga zagira icyo zakora kugira ngo bibashe guhinduka. Biri mu bubasha bw'Imana no mu butegetsi bw'Imana no mu bushobozi bwayo yonyine. Haleluya. Rero turabakiriye urubyiruko, abapapa, abamama, umuntu wese uri aha hantu uje gufatikanya n'uyu muryango wagize neza. Imana iguhe umugisha rero kuba namwe mwegere muri kano kanya. Aka kanya keza Imana yateguye kugira ngo tubashe kwakira iryo humure twese tufatikanyije. Mwiyumve mwikaze kandi Imana ibahe umugisha kubana natwe. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire gahunda tugiye gukurikiraho kugira ngo muyumve. Mu kanya tugiye kwakira abavuga butumwa. Dufite abavuga butumwa babiri. Niba toza turaza kwakira umuntu ujya kutubwira uburyo mwene data yadukuwemwo, kuko benshi ntibaza amakuru. Uwo muntu twamuteguje. Nyuma y'uwo muntu rero turaja kwakira umuryango uja kutubwira gahunda zindi zizakomerezaho. Iyo niyo gahunda dukora. Turaririmba hanyuma tunasengera uyu muryango. Ibyo nibyo tugiye gukora muri uyu mugoroba. Yesu ashimwe. Ubigiremo uruhare, nanjye mbigiremo uruhare kuko twagaragaye aha hantu, kandi Imana irabaha umugisha. Yesu ashimwe. Abaririmbyi bari hano tubahaye ikaze. Muze dufatikanye turirimbe. Natangaye abasaza narinzi ko zino ndirimbo z'iki gihe zo kwiruka batajya baziririmba, niyo mpamvu baza baceceka. None twaririmbye twahiri bamwe bagira gutya gusa. Nzi ngo nico muzi, nico muri buze kuririmba. Twihuse. Agasauti kanyu ko karesha mwakaririmbzemo. Murakoze cyane, ariko hari abandi ntamenye nimba ari iyo mpamvu bamye baceceka gusa. Reka tugende 80 ndebe kuko zabaye ngombwa ko ari iyo mpamvu. Zitakapo timia irasa nkiyitonda. Mu Giswahili ndebe ko dufatikanya gutanga ihumure muri iyo ndirimbo. Yesu ashimwe. Haleluya. Ni 80 muri cya gitabo cya wokovu. Niturangiza kuririmba iyo ndirimbo, pastor aradusengera Imana. Namara gusenga Imana tuzoba tugiye kwakira umuvuga butumwa wa mbere. Yesu ashimwe. Babitangiye kare, bambwiye saa 10, nageze hano saa 10:15 kera mwatangiye. Ubwo nyine nuko nyine turabikora gucya niko biteye iby'inyamata. No gutangira kare. Yesu ashimwe. Haleluya. Tugende iyo ndirimbo kugira ngo nawe abasaza baririmba bavuze ngo mwirutse cyane. None tugende bukeya. Turebe ko bikunda. 80 wayigezeho muri siku za huduma yangu. Nitaona asubuhi ya uzima. Mbinguni nitamwona Yesu. Na karibu yake nitayesikia. Nitamwona
mana yacu shobora byose. ku verse ya 15 ngira ngo igice cya 4 no ku murongo wa 5. Ibuka ko ari ngaho sinasomye ariko yaravuze ngo kuko tutabwiriza abantu ibyacu wa 2 kuko tutabwiriza abantu ibyacu ariko tubwiriza ibya Kristo Yesu kuko ari we mwami natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Aravuga ngo Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima ngo niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Kandi ubwenge nabwo bukwiye gukoreshwa ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana. Ntiwamenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Kristo Yesu udafite ubwenge. Amen. Imana ishimwe cyane. Hamwe n'ibyo rero reka dusome mu magambo y'abakurambere bacu. Some igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Mu magambo tugiye kuganira rero natekereje kuko tuganira amagambo avuga ngo dufite umwishingizi w'ibibazo byacu muri iki gihe no mu kindi gihe cyatambutse no mu kindi gihe kizaza. Bwana asifiwe. Turamufite arahari kandi azayivuga akavuga n'izina ryiwe akavuga ati nije mwishingizi wanyu. Bwana asifiwe. Kadusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ni igice cya 54 no ku murongo wa 4. Haravuze ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni kandi wimwara kuko isoni zitazagukora ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi. Bwana asifiwe. Katuwe ngabavuga aho gatoyo umugayo wo mu bupfakazi. Umugayo wo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi. Mwene data hano yatambutse ariko yasize umudamu ariko guhera umunsi atambuka izina ryahindutse mudamu yasize yiswe umupfakazi. Iyo numva umupfakazi twumva abapfakazi jewe nakuze ndi umwana w'umupfakazi. Ibyo bupfakazi ndabizi kandi imigayo y'abapfakazi umugayo w'ubupfakazi ndawuzi narawubonye. Suko nabivuga cyane ukavuga uti wenda yawe n'ibibazo ariko umugayo w'ubupfakazi uragoye. Bwana asifiwe. Umugayo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi. Igihe ni gishyika uyu mugayo wose w'ubupfakazi uzibagirana. Bwana asifiwe. Katugende ku murongo wa 5. Kuko umugabo wawe kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Wera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe azitwa Imana y'isi yose. Bwana asifiwe. Umuremyi wawe niwe mugabo wawe kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe Wera wa Isirayeli niryo zina rye. Kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Umugabo w'umwishingizi w'abapfakazi, umugabo w'umwishingizi w'abapapa, umugabo w'umwishingizi mu bibazo by'abamama, umugabo w'umwishingizi mu bibazo by'igihugu, umugabo w'umwishingizi mu bibazo byo kwisi, umugabo w'umwishingizi mu ngorane zose izo arizo zose. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Bwana asifiwe. Hallelujah. Niryo zina rye. Wera wa Isirayeli niryo zina rye. Bwana asifiwe. Yari kwabibwira Isirayeli
ni igihe yari ishatse kwigira nabi, yari ishaka kuva mu maboko y'Uwiteka ngo wera wa Isirayeli ni izina rye kandi azitwa Imana y'isi yose. Kuri gatandatu yabaciye umugani ababwira ati, cyangwa se abagereranyiriza ibyari biriho muri icyo gihe. Arababwira ngo Uwiteka guhamagaye nk'umugore w'igishubaziko ufite agahinda mu mutima, nk'umugore wo mu busore yasenzwe, niko Imana yawe ivuga. Bwana asifiwe. Ubwo bari babenze. Umugore w'igishubaziko aza kobwa nk'abandi kandi akabyara nk'abandi, ariko kubera kuko adafite ibitekerezo n'ubwenge ntaza yubaka, agasenya urwiwe kandi arurimwo. Abana bakamubura bamuruzi, n'umugabo akamubura akabigi ikirara akagendagenda, yabagiye guhaha akarara ni haho, abana bakarara ubusa kandi yagiye guhaha. Niwe mugore w'igishubaziko. Ngo Uwiteka guhamagaye nk'umugore w'igishubaziko ufite agahinda mu mutima, nk'umugore wo mu busore yasenzwe. Uwo nawe ari ukwiwe. Bwana asifiwe. Aravuga ngo mbaye nkuretse akanya gato, ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi. Nakurakariye uburakari bwinshi bituma nkwimamasa akanya gato, ariko nzakubabarira nkugirira imbabazi zihoraho, niko Uwiteka umucunguzi wawe avuze. Amen. Niko Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Ku 9, ibyo ndabihwanya n'umwuzure wo mu gihe cya Nowa, kuko narahiye ko umwuzure wo mu gihe cya Nowa utazongera kubaho kundi, niko narahiye ko ntazakurakarira nkaguhana. Imisozi zavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakuvaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho, niko Uwiteka ukugirira ibambe avuga. Amen. Bwana asifiwe. Niyo twacumura, niyo isi yaducunda ikatoroza hirya no hino, ariko dufite umwishingizi twamubonye. Yavuze ngo kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, ni umuremyi, yaraturemye, ni umuremyi wacu, kandi arasura tubera umugabo, ubundi kandi arasura tubera umwishingizi mu bibazo, mu gihe cy'ubupfakazi, mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'ubukene, mu gihe cy'ubuhunzi, mu gihe cyo kwambara ubusa, mu gihe cyo kubura icyo turya, dufite umwishingizi bene data. Bwana asifiwe. Iyo bitaba bityo se nuko tuba tumeze, tugira umwishingizi. Bwana asifiwe. Aratwishingiye ibihe byose. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Dufite umwishingizi ukomeye kandi yaratwishingiye. Ku 11 yaravuze ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, naho ingabano zawe nzazishingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Haleluya. Bwana asifiwe. Uru rugo nimba rwabuze nyirarwo w'umugabo, ariko hariho umwishingizi. Amen. Abana biwe bose, Bibiliya iravuze ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka. Bwana asifiwe. Nimba zabashyira ku ishuri rimeze rite, nimba zabaroza mu ikihe gihugu, nimba zabaheza buruse imeze ite, ariko Bibiliya iravuze ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Amen. Bibiliya ikavuga ngo muzakomezwa no gukiranuka. Amen. Ngo agahato kazakuba kure kuko utazatinya, muzaba kure biteye ubwoba kuko bitazakwegera. Haleluya. Ravuga ngo hari bazaterana ariko sinje uzaba bateranije, ngo nuzagukoraho wese azagwa ari we wazizi. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Amen. Ku 16 dore n'izure mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara, kawukuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko ndantwara bacuye kukurwanya izagira ikigutwara. Bwana asifiwe. Habe n'ururimi rwose ruzakoranira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko ni kugukiranuka kwabo guturuka hondi. Amen.
gukiranuka kose kuza guturuka ku Mana. Bibiliya iravuga ngo iyo ukiranuka ugeze kugufa ngo nanjye nzakwambika ikamba ry'ubugingo. Bwana asifiwe. Haleluya. Isaya 60 no ku murongo wa 21 zivuga ngo kandi abantu bawe bose bazaba bakiranutse bazaragwa igihugu. Amen. Ibabwira uko bazamera ngo kandi abantu bawe bose bazaba bakiranutse bazaragwa igihugu ngo bazabishamye nitereye umurimo w'injoke zanje umpesha icyubahiro. Haleluya. Ngo mutazagwira abo mu igihumbi ngo naho woroheje azabishyanga rikomeye ngo naje Uwiteka nzabitebusa igihe cyabyo nigisohora. Haleluya. Bwana asifiwe. Igihe nigisika ibi byose bizibagirana dufite umwishingizi bene data aza twishingira mu gihe cy'ingorane, mu gihe cy'urupfu n'amakuba, mu gihe cy'intambara dufite umwishingizi. Ariko rero bimeze bite? Abazabona ubwo bwishingizi cyane ni abakiranutsi. Haleluya. Abakiranutsi mufite icyo mufite amahirwe, mufite icyo mubikiwe, mufite icyo mwabikiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Abakiranutsi bazaragwa igihugu ngo kugeza iteka ryose kandi ngo bazahindurwa ngo bazabishamye nitereye umurimo w'injoke zanje yawe ngo umpeshe icyubahiro. Haleluya. Ngo mutazagwira abo mu igihumbi ngo naho woroheje azabishyanga rikomeye. Umuririmbyi aravuga ngo turi ishyanga rye yironkeye kandi ngo yadukuye ku musaraba ngo yaje adushoresha iminyago ngo none tumuze tumwizere. Haleluya. Abakiranutsi mufite akamaro. Bwana asifiwe. Ariko muzahembwa iruta. Imana nishimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Abakiranutsi. Ezekiyeli, muri Ezekiyeli haravuga ngo igihugu nigikora ibyaha kikanshumura ngo nanjye ngakirambura ukuboko kwanje ngo nkagikuraho urushingikirizo rw'umutsima ngo nkagisembamwe abantu n'amatungo ngo ariko kirimo abantu batatu ngo Nowa na Daniyeli nayo ngo gukiranuka kwabo ngo kwakiza ubugingo bwabo. Haleluya. Bwana asifiwe. Urumva abakiranutsi ko bazabamera bazabatorwa mu bandi. Bwana asifiwe. Muri intore z'Imana. Bwana asifiwe. Nicyo gituma muzamuvuga ijambo ntirigwe hasi. Bibiliya zitubwira iyo tusomye hariya mu gitabo cya Samweli iravuga ngo uwo mwana Samweli ngo yakoreye Uwiteka imbere yaye ngo kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume ngo Samweli arakura ngo Uwiteka abana nawe ngo ntiyakunda ko hagira ijambo na rimwe rya Samweli rigwa hasi ngo Abisirayeli bose ngo uhereye i Dani ngo ukageza i Berisheba ngo bamenye ko Samweli yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Haleluya. Abakiranutsi nuko niko muzamumera. Haleluya. Murabikiye mufite umwishingizi uzabishingira mu gihe cy'intambara no mu gihe cy'amakuba. Babyeyi abafakazi dufite ni umugabo wacu kandi si umugabo wa mama gusa, ni umugabo wa papa, ni umugabo wa mama, ni umugabo w'abahungu n'abakobwa, ni umugabo w'abasaza n'abakecuru, ni umwishingizi wa bose, ni umwishingizi w'abategetsi, ni umwishingizi w'igihugu. Haleluya. Amen. Ni umwishingizi dukwiye kwiratana. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe. Yabwiye Abisirayeli ngo yewe urengana icyo gihe bamaze bariko batahukaga bariko banagaruka itegeko ryari rimaze gusohoka igihe cya Kuro. Yarabwira ngo yewe urengana ku 11 twasomye ngo yewe urengana ngo aje guhungabanywa n'ikuru y'umuyaga ntuhumurizwe ngo amabuye yawe nzayateraho amabara meza. Isi fatiro gazari zarasenyutse zarasenyaguye ngo nzayateraho amabara meza ngo fatiro zawe nzazishingisha safiro ngo iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana ngo n'ingabano zawe nzazishingisha amabuye anezeza ngo abana bawe bose muri icyo gihe ngo bazigishwa n'Uwiteka kandi ngo bazagira amahoro menshi ngo bazakomezwa no gukiranuka. Urumva ikintu kizatunga abantu. Bwana asifiwe. Ngo bazakomezwa no gukiranuka agahato ndikazaba kakibariho ngo agahato kazaba bakure kuko batazatinya ngo kandi bazaba kure biteye ubwoba kuko bitazabegera. Bwana asifiwe. Bakiranutsi nuko niko bazabamera naho niho bazabarerera niho bazabarerera abana babo. Bwana asifiwe. Abana tubarerera mu gukiranuka, umwana warerera mu gukiranuka aza kurameze cyane. Bwana asifiwe. Reka rero n'amasaha y'umugoroba kandi n'ufite mwene data ari inyuma tubwiriza amagambo y'Imana. Ariko icyo nashatse kubabwira
mumenye kuko dufite umwishingizi wo mu gihe cy'ubupfakazi no mu gihe cy'ubupfubyi no mu gihe cy'indwara dufite umwishingizi. Abe nanjye yaranishingiye igihe nari mutoya ndi imfubyi, aranishingira, none nanjye ndi umugabo. Bwana asifiwe. Ni umwishingizi, dufite umwishingizi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Ngo kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Uwo mwishingizi niryo zina ryiwe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Kandi ngo azitwa Imana y'isi, ubera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe, kandi ngo azitwa Imana y'isi yose. Nibwo yambabwiraga ngo Uwiteka ngo aguhamagaye nk'umugore w'igishubaziko, ngo ufite agahinda mu mutima, ngo nk'umugore w'umubusore wese, ngo ariko ngo mbaye nkurese akanya gatoya, yabaretse umwanya muto wese imyaka 70, ngo mbaye nkurese akanya gato, ngo ariko nzagukoranya, ngo ngufitiye imbabazi nyinshi cyane. Amen. Ngo ibyo ndabihwanya n'umwuzure wo mu gihe cyano, ngo kuko narahiye ko umwuzure wo mu gihe cyano utazongera kubaho ku isi, ngo niko narahiye ko ntazakurakarira nkaguhana. Imisozi zavaho n'udusozi tuzakurwaho, ngo ariko imbabazi zanjye ndizizakuvaho, kandi ngo n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ngo rizakuvaho, ngo niko umucunguzi wawe avuga. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Dufite umwishingizi ni muhumure. Nimba bapfa bariko baratabaruka koreza mu bwami bw'Imana, naho imfubyi zifite abazirera, zifite umurezi wazo. Bwana asifiwe. Arahari umwishingizi, arahari, azazirera ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Imana ishimwe kandi Imana tugasanire. Amen. Mu mubabaro no mu byago byinshi ibasha no kuturinda, iryo rihoza umutima urabaye, ikawunezeza bose mu byago byinshi Mana ribasha no kuturinda. Yesu niwe zina rihebuje, Yesu niwe zina rihebuje, Pastor Ezekiel arafata mikrofone adusengera Imana. Yego. Haleluya. Asenga Imana, abwira Imana ngo Mana haba abantu kumva, baba abantu gukinguka. Haleluya. Reka abantu basenga bakinguka bumve. Hari igihe amagambo y'Imana avugwa kubera uburemere bw'umwijima umuntu ntayumve kandi yavuzwe. Haleluya. Ariko hari imbaraga zishobora guhindura, hari imbaraga zishobora gutamurura, hari imbaraga zishobora gukuraho umuntu akabasha kumva, akumva ijwi ry'Imana, akumva Imana. Umurinzi aravuga ngo ntangara iyo nkubonye, iyo ndirimo ndayikunda, ngo nsanga urengeye uko bambwiye, ijwi ryawe rikandutira amajwi yose nawe njya numva. Turinginga Imana ngo ijwi ry'Imana rigaragare muri uyu muryango. Dore data icyubahiro. Haleluya. Ijwi ry'Imana ryongera ryumvikane muri runo rugo, ijwi ry'Imana ryongera ryumvikane muri uyu muryango. Turafatikanya gusenga, ariko ni uri buje kutuja imbere, ariko twongeye kuvuga ngo ni ryo rihoza umutima ubabaye. Haleluya. Warugiye kuvuga? Ngiye kuvuga gatoya. Urakoze pastor. Haleluya. 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 Amen. Ahantu iyo tuhageze, iyo abantu bapfuye aba ari umunsi mubi. Timukaze mugira ngo ni umunsi mwiza. Iyo abantu bapfuye aba ari umunsi mubi. None tugiye kuririmba nkuko pastor abivuze.
usere ateye ino ndirimbo jewe ndi muri iriya kote yo haruguru kandi nayikunze iyo nicayemo kuko aha hirya hari abantu sinzi ukuntu imbaraga zifasha mbona ngeze hano tube nk'abanyeganyega twese turirimbe tunyeganyeze urupfu turarunyeganyeza turunyeganyeza ni wowe nanone utera yego turanga mwana Yeah.
umwijima Hallelujah. kandi rugatera n'ubwo uri humure ryacu data rugatera no kwiheba ariko ijwi Himbazwa. ryawe iyo ryumvikanye Hallelujah. byose uzubyeyura maze Asante umucyo Kristo. wawe ukamurikira imitima Cyubahiro ikamurikirwa ni n'ijambo kuzanira. ryawe. Hallelujah. Turakwizeye Mana, uraha muri uyu muryango, uraha muri uryango muri rusange. Turakwizeye kuko uri Imana, ni wowe nyiri humure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose tugira mu isi. Uri Imana yacu twizeye kuko bitwemereye byose, kandi wabiduhereye muri Kristo, kuko ni muri ryo zina dufite ihumure, kandi ni muri ryo dufite ibyiringiro no gukomera, tugakomeza kwizera n'urugenzi, tukaruyoboka tukaruyobora. kugira ngo data we ijambo rivugirwa ahantu, indirimbo ziririmbirwa ahantu, zumvikane mu ijwi ryawe. Uri Imana ivuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urekere tamu pemera risenera utererme difomea. Uri Imana igira neza data, imbaraga zibahora, imbaraga zitegeka, imbaraga zisura. Uwiteka we, shimwa Yesu, hari imitima ikwiye kuzuka muri uyu mugoroba. shimwa Imitima ranibeya daka imitera, ureka imitima yacu Mana yongere ihumurike kandi yongere izuke. Hari ikiza kiyizura n'ijwi ryawe, kandi iyo uvuze nta kitaza Mana, ikintu cyose cyumva ijwi ryawe. Il passe te la fe hefera ridetane dekera rimesanseba dekera rimedimetaya. Ureka ijwi ryawe data ringuranye, ijwi ryawe na Mana, ijambo ryawe data we rimanuke ari amazi afutse, rimanuke ari kandi Imana yacu dukunda, tuyoborwe n'umwuka wera. Nagushimiye kandi naguhimbaje ugize neza, taba ari twe Mana, ureke icyo kibi cyawe.
mwicare barasura abahezi kindi gisimbaga mundi mwanya uri Imana nyamana uri Imana we Imana ikomeye mube mugumya ngo nsenge nimara mukomeye tango yakulanda nyoso babeli bungo la kandema yoye le tundi ya feripe tuweze mikrofone tuvugane akira tuvugane wowe biringi yago moyo telari biri banda fayi tetela ana rimwe mshefer telari des waitit ikini angalo makanda banda kosika opela nivuga parimila kaya mu muryango wa Youth Family waira lankira ko kariyazi solala bim shimela susika ngaya wayitatana na bandale boygoyi to kandi yedela garizasiyo salameresha la fo ufite amakuru ariko ntitu yasobanura reka nsenge nindagiza babahezi gisirima takiba data ndagushimiye ku neza yawe Rusi igice cya mbere n'umurongo wa 14 igice cya mbere cya Rusi n'umurongo wa 14 biravuga ngo barongera batera hejuru bararira Orpa asoma nyirabukwe Rusi we amubaho akaramata amen. Some nanone ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana gice cya 11 n'umurongo wa 35 kugeza kuri 37. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati doreye nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi ndaba yarabashije kubuza uyu ntapfe. Amen. Amaze kurira Abayuda bamwe baranyagara baramumenya ko ari we wahumuraga impumyi bagira ikibazo baravuga ngo ese uyu ko yahumuraga impumyi tubireba ubu koko ntiyari afite imbaraga zo kugarura uyu ntapfe. Amen. Munyemerere nsoreze gusoma ubuhanuzi bwa Yeremiya igice cya 49 umurongo umwe wa 11 hanyuma tuvuga icyo twumva kiri ku mutima. Umurongo wa 11 ubuhanuzi bwa Yeremiya igice cya 49 biravuga ngo siga imfubyi zawe nzazirera n'abapfakazi bawe banyizere. Amen. Yesu nashimwe. Hariho abahanga babanditsi baba filozofi b'abanyabwenge bavuga amagambo amwe ku rupfu Yesu nashimwe. Nagerageje kunyuza amaso mu bintu bagiye bavuga numva nemezanya nabo numva ndabyemeye bituma no bikoresha rimwe na rimwe kugira ngo sinka Bibiliya ariko reka ndaza kuvuga ibya Bibiliya kubera ko nibyo by'ingenzi nibyo bikuru. Ari umwe witwa Levisi yaravuze ngo kubura wawe
wakundaga ngo birangana no kumugara urugingo rumwe, ngo ubumugaye urugingo rumwe. Iyo waba ufite umuntu wawe wakundaga, muvyeyi wawe, umwana wawe, umugabo wawe cyangwa umugore wawe, gaca akagenda ngo usigara uri ikiga, numva ndabyemeye. Undi witwa Album Michi we aravuga ngo urupfu ngo rurangiza ubuzima bwa none, ngo ariko ntirumaraho ubusabane bw'uwagiye n'abasizi. Ubuzima bwa none bwa Sebineza bwarangiye, ariko ubusabane bwa Sebineza n'abasize ntabwo bwashi. Amen. Kuko amaraso yarasigaye, amateka yarasigaye, izina rye rirasigaye. Bwana Yesu asifiwe. Ubwo busabane rero buzakomeza bubeho. Undi witwa Nelson Joding we aravuga ngo urupfu ni umubabaro uvanze n'urukundo, kuko iyo ubuze ukunda ubabara cyane kurusha abandi. Amen. Bivuga ngo urupfu ni umubabaro uvanze n'urukundo utobasha gusobanura. Bivuga ngo iyo ubuze umuntu ukunda cyane, ubundi iyo umuntu afite umuntu akunda cyane ushaka kuguma umurebi, ugashaka ngo ntabe kure yawe, ugashaka ngabe bugufi avuge wumve, akora kandi umurebe, nunamugaburira rye ntujya wemera ko yanahazi. Amen. Iyo bibaye gutyo rero kaba ngombwa kumagenda muri abo bakundanaga, ngo ni wowe ubabara cyane. Uwitwa Mahatma Gandhi we avuga utundu tubiri. Aravuga ngo nduzigera umenya umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe ngo nkerese umunsi yakuvuye imbere cyangwa umunsi yapfuye. Umunsi kugira ngo utahure umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe uzamubwibwa kuko atakiriho. Hari amagambo ababyeyi bacu bajya batubwira tukibareba, ukumva sinzi icyavuze ukabanga si muzehe karavuga gute. Ariko iyo amaze gusinzira ujya ukurura ibintu yajya kubwiraga kera, kandi ukumva arimo kubwira ubwo akaba ari bwo ubyumva. Amen. Arangura aravuga Mahatma Gandhi aravuga ngo mu masengesho make njya nsenga, ngo sinjya nsenga ngo sinkababare mu rupfu rwanje, ariko ngo njya nsenga kugira ngo nimara gupfa abantu ntibagashidikanya aho ngiye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Singira ubwoba yuko nopfa, ariko icyo tuma nsenga nkongera amasengesho, nkajya ihuduma nzisimburanwa, nkajya mu bitaramo bitandukanye, ngo ni ukugira ngo abantu usize bene wacu bankundaga batagira urwikekwe ngo esagiye he. Amen. Umuririmbyi yaravuze ngo mumenye iyo tujya ni ibwami mu ijuru, ntabwo ari ikuzimu mumva. Ejo bundi tuzamanurira umubiri hariya usange bene wawe, usanga ubutaka busure mu butaka, ariko mukuri Sebineza zaba ari hariya mumva oyaye. Amen. Reka tuganire aya magambo tuvuye gusoma. Nibajije bakimara kumbwira, nibaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere nibajije ngese Sebineza ari muri aya masaha dutabaye twaje, ubu ari hehe, arimo arakora iki, ari kumwe nandi, yaraye he? Ndongera ndibaza ngese abana be na madame we basigaye basigaranye nande, basigaye mu maboko yandi. Ese basigaye mu maboko y'umuryango? Ndumva utwo tuntu nibajije nitwo nagerageje gushakira ibisubizo. Amen. Haleluya.
nitumara kureba utwo tuntu nitumara kudusubiza none turaje kureba ngo ese abana n'uyu mugore bazotungwa niki, muzabaho gute mama? Uko muzabaho biri muno. Bwana Yesu asifiwe. Zavuzwe uko bizabaho, zavuzwe. Twasomye amagambo y'umumama witwa Rusi. Urwandiko njya ndusoma ngatangara cyane. Rusi yari umumowabukazi, ntabwo yari umwisiraheli, yari umunyamahanga. Ariko nibaza ukuntu impamvu batarwise urwandiko rwa Naomi ariko bakarwita urwandiko rwa Rusi. Ubundi bagombaga kurwitirira Naomi kuko niwe wari umwisiraheli. Ariko nyine biba ngombwa kubera impamvu z'Imana. Amen. Kubera impamvu z'umwuka wera wandikishije Bibiliya, ntawo mubaza ngo ese ukundi wafuditse, ntawo mubaza ngo ese ukundi wibeshye. Uko niko yabonye aravuga ngo iki gitabo kiritirirwa Rusi nubwo ari umunyamahanga. Haleluya. Bivuga ngo natwe uyu munsi wa none aya makuru na yacu. Ese wewe uri umusiraheli? Oya, nanjye sinu umusiraheli. Bivuga ngo aya makuru natwe na yacu uyu munsi wa none yo tugira umumaro. Haleluya. Ari impamvu bacitiriye Rusi nuko muri Rusi hari harimo ubutunzi bukomeye bwagombaga guhishuka bukava mu bwihisho bukagaragara. Baravuga ngo reka basi tugiheze Rusi. Amen. Dusomye amagambo yavuze ngo reka nongere some nubwo ari kagufi ariko ntaje kubivuga uko bitari. Yavuze ngo barongera batera hejuru bararira. Barongera batera hejuru bararira. Amen. Uwitwa Orpa ngo asoma nyirabukwe amusezeraho aramubwira ngo mabukwe we bye bye. Amen. Ariko Rusi we ako kantu ni ariko nshaka ko dutindaho. Rusi we ndiyamera nka Naomi, ndiyamera nka Orpa ngo akurikira nyirabukwe ngo amubaho akaramata. Duheze Imana icyubahiro. Hari abantu bazi guhitamwo ba. Bwana Yesu asifiwe. Hari abantu bazi gutora ibintu bifite agaciro. Hari abantu bazi kwirongoranya papa paseri. Hari abantu bazi kwirongoranya. Haleluya. Kera abagabo basaza bakera bagikoshanya. Wagaze ukuramo inka zibiri z'igitwe ukabwira umugabo ngo gendaga wirongoranye. Akabanza gashishoza kirongoranya agahitamo nyine uko yumva. Ndetse rimwe na rimwe arabanyura mu gikari bagaperereza ngese kuri iriya nka murayizi yo ari nkitunganye nubwo babitavyibushe. Rusi amenya kwirongoranya. Duheze Imana yacu cyubahiro. Haleluya. Turabe indongoranyo ya Rusi uyu munsi wa none aba ariyo dushaka mu ihumure ryacu. Bibiliya ivuga ngo muri iki gitabo Naomi n'umugabo we Elimeleki umunsi umwe bari iwabo i Betelehemu inzara iratera. Amen. Imaze gutera i Betelehemu Naomi n'umugabo bajya inama n'abana babo babiri Mahaloni na Kiliyoni. Baravuga inzara yateye. None ga tuje gushaka amakiriro. Amen. Tuje gushaka amakiriro. Ivyo birasanzwe ba. Kwimuka inzara yateye ukajya kureba hari amahaho. Birasanzwe bwo n'ubuzima busanzwe. Ariko naratangaye cyane ukunda igihugu cyose gitekanye. Inzara ntabwo yari mwa Elimeleki yonyine. Yari mu miryango yose, yari inzara y'akarere, yari inzara y'igihugu. Ariko umunsi umwe umugabo niba ari umugabo niba ari umugore baremezanya bugususa inama baravuga ngo tugende tujye mu wabo. Habura uwova mu wundi ngamubwira ngo ese tufi wacu tuje mu banyamahanga. Bombi baravyemezanya. Bafata inzira barahambira
baragenda ngo bagere i Mowabu bashingira abana. Amen. Nabitekereje ndatangara, byasaga nkaho bigiye gufatika. Iyo ubonye ugeze ahantu ugashingira abana, ukabona kurashingira abana, bisa nkaho bigiye kuryoha, bisa nkaho bigiye gufatika. Ngo bamare kubashingira abamowabukazi, mu gitondo kimwe Elimeleki arapfa. Haleluya. Elimeleki arapfa, ngo amare gupfa butarace kabiri Maharona barapfuye, bitararenga Kiriyoni nawe abarapfuye. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari igihe biza bimwanjuka, hari igihe ubuzima bukurira mu ntoki, ukagerageza nk'abandi ariko bikanga, ukarumbiriza aho abandi bahinga bakeza, wowe ukarunza. Uwacuruzanya n'abandi, abandi bakunguka, wewe bikanga. Amen. Abanyamowabu batuje batekanye, nta shorezo cyabaye, nta nkuba yakubise, nta korona yaje. Elimeleki arapfa, abahungu be barapfa. Naomi asigara ameze nk'agati kari mu ishyamba mu banyamahanga. Nta muramu uraho, nta sebuku uraho, nta mwene wabo wabugufi uraho. Yaje ashorewe n'umuryango, yuzuye, afite umugabo n'abahungu babiri, ngo ageremo yunguka bakazana babiri. Umuryango usa n'uremye, usa n'ukomeye. Haleluya. Ngo arangize bimugendera gutya adafite muzara we, bimugendera gutya adafite nyina wabo, bimugendera gutya atari kubona umuryango. Hari igihe biza bigenda gutyo mama we, hari igihe biza bikunda bikagenda gutyo. Amen. Ngo arangize rero avuga amagambo twasomye, ayegera bakazana be, arababwira ngo bana banje, mwagize neza gukundana n'abana banje, none reka mbaheshe umugisha mwisubirire iwanyu. Amen. Atana wewe umugani w'ijambo ry'Imana, murumva wese wobigira gute? Urumva ari nkawe bibayeho, urumva wewe wobigira gute? Nuko nyine byari kugenda, nuko nyine, nukuri ntiyararengereye, ntiyaranahemusi, ariko nuko nyine byari byagombaga kugenda. Ngo arangize iryo jwi rya Naomi riragenda ryinjira mu mutima wa Orpa. Orpa aragenzura, abona ibyo nyirabukwe amubwiye, abona nibyo. Haleluya. Arabireba neza, arahindagura, abona nukuri nyirabukwe ndagira uburyarya, abona nyirabukwe ndagira umutima mubi, abona aramukunda. Aramubwira ngo bamama mwe nimusubire mu gihugu cyanyu, ndetse ngo murasubira no ku Mana yanyu, wenda muzogira amahirwe mwongere mugusha. Orpa arabyumva ngo amare mu gitondo kimwe asoma nyirabukwe, ngo arangiza aramusezera, aramubwira ngo bye bye, nubwo ari urupfu dutandukanyije ariko nuko nyine nta kundi. Amen. Haleluya. Ariko ndarigira imbere, mureke mbereke Orpa ataragenda amahirwe yari afite muri uru rugo. Amen. Orpa yari afite amahirwe yari asangiye na Rusi muri uru rugo. Icyambere, amahirwe ya mbere bari bafite, yari afite amahirwe kubera ko yashatse mu rugo rwiza. Ese ni rwiza? Rubaye rwiza gute rwavuze nk'abantu? Yari afite amahirwe ko bashatse mu rugo rwiza, bashatswe mu rugo rw'ubwoko bw'Imana, rufite Imana itandukanye n'Imana ziwabo. Haleluya. Bari bafite amahirwe kubera ko bari mu muryango w'ibwami. Haleluya. Bari bafite amahirwe kubera ko Imana ya Naomi yafushije ari Imana yo mu ijuru, atari Imana ziwabo z'Imowabu. Ayo mahirwe bari bayanganye, ariko Orpa ananirwa kumva ibyo bintu. Ngo arangiza arasoma nyirabukwe, arahindukira aragenda. Biblia yavuze ngo bombi bose batera hejuru bararira, bivuga ngo ubwa mbere barize bafushije. Amen.
ubwa kabiri barira barimo basezeranaho. Rusi yitegereza nyirabukwe, aramwitegereza, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mama we winyinginga kugusiga. Duheze Imana yacu icyubahiro. Haleluya! Winyinginga kugusiga kuko uzagwa niho nzagwa bahamba. Imana yawe namenye, Imana namenyeye muri uru rugo niyo izaba Imana yanje. Haleluya! Ese muri uru rugo harimo Imana? Imana yanje, Imana yo muri uru rugo niyo izakomeza kuba Imana yanje. Kurambira ngo subirimo wabo muri za mana ziwacu zabadata n'abasogokuruza ntayobewe, ndaguma muno kuko uru rugo nirwo ruri mu Imana. Haleluya! Ndaguma muno kuko uru rugo Imana wambwiye tukiri kumwe n'abagabo wacu, nkirimo mbareba tukiri bashera ishusho, namenye Imana yabo. Ntiwokora ibisho ntacyo wokora ngo bankureho. Haleluya! Aramubwira ngo aho uzajya niho nzajya, ngo aho uzarara niho nzarara, ndetse ngo naho uzagwa ngo nanjye naho nzagwa bahambambi. Haleluya! Mbega decision, umwanzuro. Haleluya! Muri bene hanga tuza tubakura imyanzuro. Bwana Yesu asifiwe. Uyu ni umwanzuro ukomeye w'abantu bakuze. Baragarutse bagera iwabo Betelehemu. Bageze Betelehemu, Rusi yagize amahirwe yandegera kuri 3. Icyambere, bagarutse igihugu cyaragiriwe imbabazi, cyarongeye kwibukwa, igihugu kirimo kwera. Amen. Haleluya! Abasanga noneho yanzara ndikirimo bobaho, basanga inzara yarashize. Ayo ni amahirwe ya mbere Rusi yagize. Asanga noneho basanga igihugu ibintu bireze, birasa neza, babona bumva no okay, byibuze ubuzima bwo butangira bukabaho. Amen. Reka nkubwire mama, nubwo byagenze gutya igihugu kireze. Haleluya! Haleluya! Basanga igihugu kireze. Bamaze kugera iwabo Betelehemu, baraye mu rugo, abantu b'i Betelehemu ngo bamurebe, baramumenya, baravuga ngo uyu ni Naomi. Baramubwira ngo, arababwira ngo yemwe mwikwinyita Naomi, ndacyari uw'igikundiro se, ngo munyite uwashaririwe, uwamaririye, usigaye buri. Amen. Mu gitondo kimwe Rusi ngabwira nyirabukwe, aramubwira ngo mabukwe we mbereza uburenganzira nsohoke. Haleluya! Ndagira ngo avuga ngo tugomba gusohoka muri uru rupfu, tugomba gusohoka. Ntabwo tugomba kuguma mu nzu y'akinjiro, tugomba gusohoka. Haleluya! Ntabwo tugomba guhoreranwa n'agahinda ngo turire duhogoza amarira. Icyo tumase se bineza waranezerwa mama, nuko ugomba gusohoka mukiriyo. Haleluya! Nuko ugomba kugaragaza ibyishimo. Rusi yabwira nyirabukwe, aramubwira ngo ntituguma mu nzu inzara izatwica kandi igihugu cyeze. None nubwo tutahinze, nubwo nta murima dufite muri iki gihugu, nemerera nsohoke. Ngo arasohoka, ngo agisohoka, ngo ahura n'abasaruzi bo kwa Bowazi, ngo baye baja mu murima gusarura. Ngo agenda bakurikiye, barenga bahinguka, barenga Rusi ahinguka, ngo bagera mu murima wabo. Haleluya! 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 Babagera mu murima wese wa Bowazi, ngo batangira guhumba. Mu Bisiraheli bagiraga itegeko bari barahawe ryo kubabwira ngo nimuzajya musarura, muzamusiga inkokora z'umurima, muzamusiga amabaki, inkokora z'umurima, kugira ngo umukene mumutindi nazagera muri uyu murima azawuhembukiremo. Haleluya! Noneho ngo batangira kugenda bahumba. Rusi nawe nk'umutindi n'umukene n'umunyamahanga yinjira muri wa murima, ngo akazagenda atora twatundi nyine turi ku nkokora, twaturi tw'amabaki, atogirimwamo ikibazo kuko yari avyemerewe n'amategeko. Hari ibyo twemerewe n'amategeko. Haleluya! Ijambo ry'Imana riravuga ngo mukanya Bowazi ngo aza gusura umurima, aza gusura abasaruzi. Wagera abona umwana w'umukobwa, abona Rusi, ngo abazasaruza arabanga se uyu mwana w'umukobwa ko ndamuzi mu bakozi banje, uruwande mwana.
baramubwira ngo uyu ni wa mukobwa ngo wagarukanye na Naomi. Amen. Uyu ni wa mukobwa. Hari igihe ibihe bitugezemo abantu bamwe bazatuyoberwa. Ibihe bikugezeho abari bakuze bazakubaza ngo esuru wandi bizabikunda kwishusho hinduka abantu bakakubaza ngo esuru uyu ukunda urasa nande uri uwo kwande wa mwana we. Reka baze gutyo hari impamvu. Haleluya, haleluya. Akivuga ngo yasanye na Naomi Bowazi akorwa ku mutima. Haleluya. Amubwira amagambo ane yanejeje nkora ku mutima nanjye. Ijambo rya mbere ngo yegera uyu mwana, niyo ngiye gusoreza. Yogera uyu mukobwa, aramubwira ngo amubwira ijambo rikomeye. Aramubwira ngo mwana waje. Haleluya. Aramubwira ngo mwana waje. Ngira ijambo. Naho Rusi ngaryumva aryumva kabiri. Mwana waje. Ukunda umwana we. Ukumbaye umwisiraheli ba. Haleluya. Mbaye umwana we gute we. Turabana b'Imana mama we. Bwana Yesu asifiwe. Mwana waje ni ijambo ry'ururutse umutima. Iyo umusha yabwira umwana ngo mwana waje biba byarangiye. Tiwo kwitanga imbere y'iyo dosi. Yumva abonye ijambo yarategereje. Iri jambo ry'ihumure ryo kongera kubwibwa ngo mwana waje ryari rikenewe muri uyu muryango. Haleluya. Ijambo rya kabiri aramubwira ngo ubwo wageze muri uyu murima uramenye ndukaje mu murima w'abandi uzogumaha muri yenewo. Tumweze icyubahiro. Haleluya. Reka kubwira mama we ngo uzoguma muri yenewo, uzogume muri uyu murima ni uzaguhaza. Uzogume muri Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ugume mu murima ndukajya mu murima wundi. Nujya mu murima wundi wawukubitirwamo, nujya mu murima wundi wawugukanagiriramo, ariko ugume muri uyu murima. Ijambo ryiza ngo uyu murima utokubitirwamo, ngo uyu murima utosuzugurirwamo, ngo uyu murima wo kwambika, ngo uyu murima wo guhaza, ngo uyu murima wo kurerera abana, ngo uyu murima wo kumarira ubupfakazi, ngo uyu murima wo guhariza abana bakiga kwa kuno umuvyeyi yatubwiraga, ngo uyu murima uzagume muri uyu murima. Haleluya. Ijambo rya gatatu aramubwira ngo haleluya, aramubwira ngo ngiki kibindi nuzazugira inyota uzunywera kuri iki kibindi. Bwana Yesu asifiwe. Yeme tugira ikibindi. Abera b'Imana bizera tugira ikibindi. Bwana Yesu asifiwe. Nukuri kw'Imana tugira ikibindi. Ntabwo ari ikibindi gisharira, ni ikibindi kirimo amazi meza ma. Nukuri kw'Imana ni ikibindi kirimo amazi meza. Aho muriza umutima amanura inyota, umutima waruguye isari ukongera ukagarura impumbero. Tugira ikibindi cya Bowazi. Amwereka ikibindi aramubwira ngo uzanywere muri iki kibindi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo arangize kumubwira aya magambo, Rusi yumva ibintu byamurangiranye, ngo aragenda arikwanga, ngo agere mu rugo asayikoreye nyine umwe cyangwa se ibiribwa ivyo yaravuye gusarura, ngo agere mu rugo abwira nyina bukora amubwira ngo mbere y'ibindi zose. Ariko nyina bukari amubwira ngo se ko mbaye muna bikoreye ninde wagiriyeho umugisha mama we. Amen. Abona agacu ko gutabarwa. Haleluya. Abona agacu. Hari agacu mama. Nubwo bimeze gutya bishaririye umwijima ukiriho, ariko hari agacu. Bwana Yesu asifiwe. Abona agacu ko gutabarwa, abonye ibiryo byinshi. Aravuga ngo nukuri kw'Imana birashoboka ko twahembuka. Ngo baramubwira ngo se none ninde wagiriyeho umugisha. Aramubwira ngo nahuye n'umugabo. Haleluya. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwa Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka musha, ahari narahindutse ubundi musha. Haleluya. Nimundeke muririmbe nahuye n'umugabo. Bwana Yesu asifiwe. Ahari
narahindutse ubundi musha. Urahura n'umugabo, hariho umugabo uruta basohoka, hariho umugabo urusha abaramu bawe, hariho umugabo uruta abagabo. Uwo ni we Rusi yahuye nawe amwara ubupfakazi. Haleluya. Nahuye n'umugabo mabukwe we rume naho ngira ngo ntiyatinyukaga kuvuga nyirabukwe mwizina. Yaramubwira ngo muzeyi we uko nahuye ga n'umugabo yambwiye ko ndi n'umwana wiwe. Haleluya. Amutekerereza amagambo yose yamubwiye amaze nawo mbyamavuga ngo nukuri ko Imana we ayi wewe uwo ni mwene wacu wabugufi maye we. Haleluya. Bana Yesu asifiwe. Uwo ni mwene wacu wabugufi. Reka ngubwira ngo uyu mugabo ni mwene wanyu wabugufi. Amen. Haleluya. Uyu mugabo ni mwene wanyu wabugufi. Ni mwene wanyu wabugufi. Uri mwene wanyu wabugufi. Haleluya. 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 Twasonye amagambo. Imana ibwira Yeremiya iramubwira ngo siga imfubyi zawe nzazerera n'abapfakazi bawe banyizera. Imana itugirire neza. Hari umugabo ugume muri uyu murima niwe uzarira abana kandi ukabacuza. Imana itugirire neza. Amen. Tuzabe ibihumbi turamye umukiza tuzamuririmbira twese urimanikira nukamuri byose kubuntu ninamutugira urimanikira nukamuri byose urimana urimanikira nukamuri byose ubuntu ninamutugira. Haleluya. Arakoze w'Imana ku ijambo ry'Imana. Reka turyongera amashi kuko ni ijambo rizima. Haleluya. Tugume muri uyu murima kuko nitugumamo ntacyo tuzabura. Yesu aguhe umugisha. Haleluya. Tugiye kwakira umuntu umuryango wateguye ujya kutubwira uko mwene data yadukuwemwo. Narangiza kuvuga turaja kwakira umushumba Mutabazi adusengera Imana akomeza kusenga tanga ihumure ryo muri uyu muryango. Karibu. Murakoze. Mbere ntaravuga icyo bansabye kuvuga nagira ngo mbasabe mwese mu byubahiro byanyu muhaguruke tufate umunota umwe wo kwibuka Patrick Sebineza mugoroba. Murakoze. Kuko babinsabye kandi ariko biri ejo bundi kuwa kabiri mu gitondo twese twabyukiye ku makuru mabi kuko byari byaraye bibaye nijoro. Abantu barimo bajya ku matelefone niyasigaye avuga amakuru bakicurira ku makuru mabi ko Patrick Sebineza mugoroba yitabye Imana. Ntabwo yararwaye, twese turabizi. Kubwizo mpamvu umuntu utararwaye tutasuye abantu bagumye bibaza ngo yishwe niki. Uyu mwanya rero ndagira ngo ariyo makuru mbabwira kuko nyine abantu bayumvishe wenda uburyo butandukanye kuko nta wamusanze kwa muganga ngo ayabwirwe, nta wamusanze mu rugo ngo ayabwirwe, ariko nyine aho muyasanze naha twaje kwizihiza ubuzima bwe. Rero kuwa kabiri Patrick Sebineza yakoreye hano iwe mu rugo akazi kiwe asanzwe akora, agakora nkuko asanzwe agakora. Habaye ku mugoroba
aja gukora siporo. Yaje gukora siporo kuko bisanzwe, yakinaga umupira. Aja gukina umupira na bagenzi be. Aragenda akigerayo afatwa n'ubuhurwayi bwamutwaye. Yafashwe rero agwa hasi acika intege, agubwa n'ururimi. Ubwo bikimara kuba ko yari yagiye gukina football, twese tuzi ko ari umukino ukinwa n'abantu benshi, baramufashije baramuhungiza, ubuzima buragaruka. Bafata imodoka bamugeza kwa muganga. Bagejeje kwa muganga bamuha ubufasha kuko bishoboke ko batari bamenye n'uburemere bw'indwara. Bamuhaye ubufasha, ubuzima buragaruka, araza arataha mu rugo yumva ubuzima bwagarutse. Bagera mu rugo baratarama nk'uko bisanzwe, barafungura nk'uko bisanzwe. Habaye amasaha yo kuryama nk'amasaha 5, ya ndwara irongera iragaruka iramufata kwa kundi yamufashe kare. Ubwo bahise bumva ko noneho indwara iremereye kuruta uko bari babyumvishe kare. Mu rugo bamutwara kwa muganga i Kigali. Bamugejejeyo ariko yavuye hanavuga, nubwo yari arwaye, nubwo byari bimeze gutyo, yategekaga abasigara ku bana n'abamuherekeza kwa muganga. Yaravugaga, nuvuga ngo byari bigitanga icyizere ko umuntu yararwaye ariko kurwara indwara iri bukire. Yageze kwa muganga rero intege zashize, bagerageza kumuvura byihuse uko bashoboye, ariko umwuka bamuki. Bamushyira muri reanimation, sinzi ko mbivuga mu Kinyarwanda, ariko reanimation naho nyine bamwongerera umwuka, bamugarura mu buzima. Barwanye nabyo. Ubwo abari hafi bo muri famiye n'inshuti bari bahageze, babona uko bya byuma byongera umwuka birwana no kumusubizamo umwuka cyangwa no kumuzigamira umwuka we. Ariko nyine amahirwe ntiyabaye akibuko babyifuza. Mu kanya gato babonye abaganga bacomora bya byuma bivuga ko umuntu yararangije. Bibi kibazo birumvikana. Uko nuko umuntu yarwaye, ba muganga nta raporo baduhaye ngo tuvuge ngo niki, ariko iyo umuntu arwaye gutyo bikunze kuvugwa ngo ni crise cardiaque, ni crise y'umutima cyangwa umutima wahagaze. Uko nuko umuntu yarwaye, uko nuko umuntu yarangije. Nta kindi twakongeraho uretse kuvuga ngo twihangane kandi Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze cyane. Kuvu sendenye bizerege imabaze umbatire nunzezo kona nizeyeso umwanzi satani yagerageza ngabona makuba menshi ukizaza abona makuba menshi ukutiza azama n'abandi bazakwizerere kuko nuko ubyo nibyo nashize mu bwonko. Ariko nganire n'abakozi b'Imana barampumuriza, baransengera, narashingiye mfite abuzuku benshi kubera ko Imana ifite uwo mugambi. Turagusengera n'abana bawe uzaciteho kizakubeshaho. Tugiye kugusengera kandi dusengera n'abana, dusengera n'umuryango
bazataha ariko hari umugabo uzasigara muri iyi nzu ni umugabo ukomeye kuruta Bowazi. Bibiliya iravuga ngo ni umugabo w'abagabo, Bibiliya iravuga ngo ni umwami w'abami, Bibiliya iravuga ngo ni Uwiteka Nyiringabo. azarurwana rutsinde imbere y'umubyeyi. harimo urugendo rurerure, harimo urugendo rutoroshye, harimo imisozi iterera, harimo imvumbi, harimo ibintu byinshi n'abana niko bimeze, ariko data wera, haleluya, uzagendana nabo, uzababera Imana. Urusoro mvuga ngo Imana yanjye, Imana yawe ni izaba Imana yanjye. Yari Imana ifite byose, yari Imana ishoboye byose.